Sanibona, igama lami ngu-Amatulo. Sizokwenza ifomula yebanga. Kulo mboniso sizofunda ukuthatha ibanga phakathi kwanoma imaphi amaphoyinti amabili kuma-x noma y coordinate plane, futhi sizobona ukuthi lokhu kuwukubeka i-Pythagoras theorem. Manje-ke asiqale ngesibonelo. Asithi lana nginephoyinti u-3, -4. Asimdwebe 1, 2, 3 bese -4 wethu zoba 1, 2, 3, 4. Zoba lana iphoyinti lethu leli phoyinti lika 3, -4, bese masithi nginelinye futhi iphoyinti. Elinye iphoyinti lami lizoba sithi ngine 6,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uzoba lana u-6,0, u-y wethu ungu-0, ngakho-ke nizoba lana. Engifuna ukukwenza ukuthola ibanga leli eliphakathi kulamaphoyinti lawa womabili. Ngifuna ukwazi ukuthi likude kangakanani le phoyinti leli eli-orange kuleli eli-blue. Nje mangicabanga angikaze ngabona into enjena lana, kumele ufune khona ibanga lephoyinti. Uma sikhuluma nge-Pythagoras theorem sikhuluma nge-triangle lana. Mina lana ngizokwenzela i-triangle ngoba asiyiboni ingani i-triangle, ayikho i-triangle, kodwa mina ngizokwenzela i-triangle kanje lana ngoba beyingekho i-triangle. Ngizokwenzela i-triangle, nayi-ke i-triangle yethu nayi. Manje-ke le triangle yethu lena ibizwa i-right angle triangle. Lena iyi-right angle triangle. Le angle lena sine angle lena engu-90 degrees le angle lena. Manje-ke lana uma singathola ibanga lale base, sithole lebanga leli lobude, sithole ibanga le-base nebanga lobude. Lokhu kuzosiza ukuthi sikwazi ukuthola leli ibanga leli esilifunayo leli. Lena ibizwa ngokuthi i-hypotenuse. Lena ibizwa ngokuthi i-hypotenuse yona. Ngithi ngikubhalele phansi lokhu. Sithi ibanga lilingana no-hypotenuse. Ithi manje ngidwebe le triangle ibe nkudlwana kunalaphayana ngoba laphayana incanyana. Ithi ngiyidwebe ibe nkudlwana. Manje nakusayidweba sidwebe kanje futhi ngisebenzise imbala le ngisebenzisile laphayana. Manje masithole lebanga leli, masithole ibanga ngapha sino-D, bese ngapha sifuna lebanga leli le-base, siphinde futhi sifune ibanga leli lobude. Ngakho-ke masithole lebanga leli le-base. Ibanga lethu le-base lana u-x ungubani lana? U-x ungu-3. Masibuka i-coordinate yokuqala siyabona ukuthi la u-x ume kuphi? Ume ku-3. Iphoyinti lika-x lime ku-3, bese-ke ngapha ekugcineni lime kubani? Lime ku-6. Leli ibanga lisuka la lize lana u-3 no-6. Qale lapha ku-3 lagcina ku-6, njengoba ubona kuma-coordinate wethu ukuthi u-x wokuqala ungu-3 bese u-x wokugcina ungu-6. Ngakho-ke u-x ungu-3 no-6. Ngakho sizothi u-6 osusa u-3, sisebenzisa labo x bobabili labo esibatholile. Ibanga leli elisuka laphayana liye laphayana, sothi u-6 ususa u-3, lokho kuzokunikeza u-3. Ukuzikhumbuza lokhu, ushintsho luka-x u-x angagcine u-x ogcine ngaye, ususa u-x ogcine ngaye umsuse ngalo oqale ngaye. Manje-ke ngendlela efanayo asibone ukuthi ubude
asithole inani lalobude lobu ukuthi lizoba ngakanani. Lana sifuna ushintsho luka y. Ngakho-ke nalana u-y wethu ube ngubani? Ube ngu-0. Uyambona u-y ungu-0, omunye u-y wethu ungu-4, u-0 no-4. Ngakho-ke nasizosebenzisa wona lamanani lawa, sizothi ushintsho luka y lilingana no-0 osusa ngo-4. Lokhu kuzokunikeza u-positive 4, kuzokunikeza u-positive 4. Nalana uyabona ngiqala ngezinombolo ezinkulu. Lana ukuqala ngezinombolo ezinkulu noma bongaqala ngencane kodwa ikunikeza i-negative, inani eli-negative. Lokho bokungeke kuze kube inkinga ngoba sizosebenzisa i-square root. I-square root yisona esizosusa lapho, esizosusa lawo manani lawo. Ngakho-ke nalana uyabona ukuthi ushintsho luka y lethu lingu-4. Ngakho-ke ithi senze i-distance yethu sizothi u-d square bese-ke ulingana no shintsho luka x square ohlanganiswe noshintsho luka y square. Lana sifuna, lana akulutho olutheni njena, ungamangala uma ubuka lona, akusilutho olutheni. Esikhathini esiningi abantu bakubiza nge-distance formula. Lokho esikhathini esiningi abantu bathi kuyi-distance formula, kodwa lena kodwa lena ilona i-Pythagoras theorem, not ngicabanga i-hypothemus, i-Pythagoras theorem. Ngakho-ke masixazulule lana ushintsho luka x wethu sithe u-3 bese ushintsho luka y lungu-4. Ngakho-ke siyazi square lezi zinto zombili. Lana kuzosinikeza u-25 bese-ke lana uma sifuna ukususa lo square ongale ku-d sizosebenzisa i-square root. Square root sika-25 singubani? Singu-5. Lana uzobona i-square root sika-25 sizokunikeza u-5, i-square root sika-25. Manje-ke lebanga leli lingu-5, ibanga leli lokusuka lana uye la lingu-5, libanga leli eliphakathi kulama point womabili lingu-5. Manje lokhu okubona lana bakubiza nge-distance formula, kodwa i-Pythagoras formula lena, njengoba bona bayibiza nge-distance formula, thina siyazi ngokuthi i-Pythagoras theorem yona lena. Lana-ke ukuze ujwayeze izindlela ezahlukene ongazisebenzisa lana, ithi sisebenzise lena. Ngesinye isikhathi ungabona asithi lana sino x1 no y1, siphinde sibe no x2 no y2 kanje. Ngesinye isikhathi uzobona le formula lena, uzobona ukuthi u-d ulingana ne-square root esinjena. Lena ibukeka njengeformula exakile, kodwa uzobona ukuthi yi-Pythagoras theorem nayo. Lana uzofaka u-x1 wakho osusa u-x2 osusa u-x1 square naye ohlanganise no-y2 ozosusa u-y1 naye-ke y2 wethu ususa ubani? Ususa u-y1 bese-ke uyakusquare lokhu kokubini. Uzokubona ezincwadini eziningi njenge-distance formula. Lokhu ezincwadini eziningi bakubiza i-distance formula, futhi kumosha isikhathi nje ukubhiza ukhumbulana nale formula lena. Nje hlale wazi ukuthi le formula lena iyi-Pythagoras theorem, ngoba lo x lona nalo x2 nalo y nalo x1 uyazi ukuthi ushintsho luka y, bese-ke lana lo y2 nalo y1 uyazi ukuthi ushintsho luka y. Ngakho-ke nalana kusho ukuthi u-d2 uzothi ushintsho luka y umsquare, ngibhalele la uthi u-d2 uzoba ngushintsho luka y, ushintsho luka x xolo
bese uyasquare uhlanganise bese uhlanganisa noshintsho luka y nayo umsquare ufake u2 asikusebenzise lokhu ibanga lalana nakhu ethi sibone sikusebenzise lokhu sizobona kahle lana ibanga lalana 1 2 3 4 5 6 7 ibanga lalana lingu 1.7 ngakho ke nangu sibone lana ngo-6 sisebenzisa lama point lawayana esiwatholile ekuqaleni. Why ngithi 1.7? Oh, sisebenzisa 1.7 loya. Okay, now-ke manje-ke asithi sifuna lebanga leli, sifuna ibanga leli lana ushintsho luka x engani i-Pythagoras theorem siyazi nge-triangle, ngakho-ke nalana i-triangle yakhona nayi. Manje-ke sifuna ibanga leli elilaphayana, sifuna lela banga leliya elibukene nale nobude buka y kanye ne-base ka-x, ubufishane lobu buka x, sifuna lelo banga lelo. Manje ukuze sithole le banga leli sizosebenzisa leya formula le bengithi siyisebenzise, ngakho-ke ukusuka sizosebenzisa lama coordinates lawo, sebenzisa lama coordinates lawo mabini kanje. Lana sizothi leli banga leli silisquare sihlanganise naleli elinye ibanga, ngithi kanje y osusa u-6 simsquare kanje, bese ngapha sithi sithi 1 sithi u7 osusa u-4 bese samsquare, bese-ke d square izokunikeza lokhu okubini kuzokunikeza u7 u-1 susa u-6 susa u6 uzokunika u7. Ngakho-ke ungakhohlwa ukuthi uma usubhalile kanje ungakhohlwa ukusquare, ungakhohlwa ukufaka le square lesi sakho. Bese-ke manje ithi senze ngapha ushintsho luka y, sisibone ngapha lokhu kokubini kuzokunikeza u11, kusho ukuthi le banga leli lokusuka la uye laphayana lingu-11, bese leli laka x lingubani lingu-7, ngakho-ke leli kusho ukuthi lingu-11, ngakho sithole u11 squared. Ngakho-ke naloku u7 squared ohlanganise no11 squared uzokunikeza u100 sibo ngaqageli sisebenzise i-calculator sibone ukuthi izokunikeza ubani, kodwa ngicabanga ukuthi uzokunikeza u100 nakho ya uzokunikeza u170. Bese-ke uthatha lo 100 sithatha lo 170 lo siyamsquare sifake i-square root, sifuna i-square root sika 170 nasi singu-13,0 sithi singu-13,04 ngoba laphayana kungu-13,0. Nakho-ke nayi ibanga lalaphaya. Phinde futhi usivakashele kwa-ClickMaths thole ezinye izibonelo.